Muraho neza nshuti zacu, bantu mukurikira iyi channel twongeye kubasuhuza. Ese ujya wibaza inyubako zo mu Rwanda ziri ku mwanya wa kangahe mu nyubako zihenze muri Afurika y'Iburasirazuba? Uyu munsi wa none kuri channel yanyu tugiye kubarebera hamwe no kubabwira inyubako zihenze 10 kurusha izindi mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ntuze gucikwa n'iki kiganiro. Tugiye kubana ndi Frage, tubane kuva ku nyubako ya mbere kugeza ku ya nyuma. Uraza kutubwira iyo utari bwumvemo. Izi nyubako zibarirwa mu mamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika muri aka karere kacu. Reka tugumane kugeza ku musozo. Ku nyubako ya mbere turasanga inzu yitwa Britam Tower, iherereye muri Kenya. Aho yubatse neza ni mu mujyi wa Nairobi. Ifite metero 200 z'uburebure, niyo nyubako ndende kurusha izindi muri Afurika y'Iburasirazuba. Iyi nyubako yuzuye mu mwaka wa 2017. Ifite ubushobozi bwo kwakira ibiro, amaresitora n'izindi serivisi. Yubatswe ku mafaranga agera hafi miliyoni 80 z'idolari. Ku mwanya wa kabiri turasanga inzu yitwa Kigali Convention Center, iherereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Yatashywe mu mwaka wa 2016. Irimo hoteli yitwa Radisson Blu, inzu y'inama n'ahantu hakataraboneka h'ubukerarugendo. Iyi nyubako ihagaze hafi miliyoni 300 z'idolari. Ni imwe mu nyubako zihenze muri Afurika yose, turetse na Afurika y'Iburasirazuba. Ku mwanya wa gatatu turasanga inzu yitwa The Commercial Bank of Ethiopia Headquarter. Icyicaro cyayo cy'iyi banki giherereye i Addis Ababa. Ifite etaje 46, niyo nyubako ndende muri Ethiopia. Iyi nzu ihagaze agaciro ka miliyoni 300 z'idolari. Ku mwanya wa kane turasanga inzu yitwa UAP Old Micho Tower, nayo iherereye muri Kenya, umujyi wa Nairobi. Iyi nzu ifite metero 160 z'uburebure. Yatangiye gukoreshwa 2016, aho na convention yari itangiye gukoreshwa aribwo bayitashye. Ibarirwa muri miliyoni 40 z'idolari. Ku mwanya wa gatanu turasanga Tanzania Port Authority Tower, iherereye i Dar es Salaam. Irimo ibiro by'ubuyobozi bw'ibyambu byose biherereye kuri iyi nyanja mu mujyi wa Dar es Salaam. Yubatswe ku mafaranga agera kuri miliyoni 50 z'idolari. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Uganda Revenue Authority Tower. Iyi nyubako nshya ya Uganda Revenue Authority iherereye i Kampala. Ifite ubushobozi bwo kwakira abakozi barenga 1000. Yatwaye amafaranga arenga miliyoni 37 z'idolari. Ku mwanya wa karindwi turasanga inzu yitwa NSSF Pension Tower. Iyi nayo iherereye muri Uganda. Iyi ni inyubako y'ikirangirire muri Kampala, yubatswe n'ikigega cy'ubwiteganyirize. Iyi nzu ihagaze agaciro ka miliyoni 110 z'idolari. Ku mwanya wa 8 Uburundi ntibwasigaye, ku nyubako yitwa Bujumbura International Trade Center. Iyi nyubako nubwo itari nini nk'izindi, ni imwe mu nyubako zihenze cyane mu Burundi. Yagenewe ibikorwa by'ubucuruzi, amacumbi n'inama. Ihagaze hagati ya miliyoni 30 z'idolari kugeza kuri miliyoni 40. Ku mwanya wa 9 Sudani y'Epfo nayo ntiyasigaye,
ku nzu yitwa Equatorial Tower. Iyi nzu iherereye i Juba, nubwo igihugu kiri mu bibazo bya politiki. Iyi niyo nyubako y'ikirangirire muri South Sudan. Irimo hoteli, ibiro n'ibindi. Ihagaze hafi $25,000,000 z'idolari. Ku mwanya wa nyuma turasanga indi nzu iherereye muri Kenya yitwa Nairobi Global Trade Center cyangwa yite GTC, ikigega gishya cy'ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga. Irimo hoteli y'inyenyeri 5, amacumbi agezweho, ibiro n'ahantu h'ubucuruzi. Yubatswe na rwiyemezamirimo w'Abashinwa. Ihagaze $400,000,000 z'idolari. Murabibonye ko uduce twa Afurika y'Iburasirazuba tutari inyuma mu bijyanye n'iterambere ry'inyubako. Ese wowe ni iyihe nyubako yakugezaho cyangwa nakugezaho igitekerezo gikomeye? Tanga comment hasi, ntucikwe no gukanda like na subscribe. Tuzagaruka no ku bindi biganiro bitandukanye. Kanda subscribe, ntucikwe tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.